Ku mbuga nkoranyambaga za hano mu gihugu cy'u Rwanda abantu benshi bagiye batandukanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 22 Ukwakira 2024 bakomeje kugenda bagaruka ku nkuru yaho bamwe bavuga ko Satani mu gihugu cy'u Rwanda ariho isigaye yituriye nyuma y'amahano cyangwa amaruherwa yabereye mu karere ka Nyagatare aho umwana w'umusore w'imyaka 17 afunzwe azira gusambanya abana bato b'abahungu abashukishije amandazi ndetse n'ibisheke. Uraza kuza gusobanukirwa byinshi ukuntu uwo mwana yagiye asambanya abo bana umwe kuri umwe. Gusa icyo twebwe tukwisabiye ni kimwe gusa, nuko wareba munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhite ukandaho n'akazugira kaza nako nugasige nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano ku rubuga rwa KN Radio, aho tubagezaho amakuru agenda avugirwa mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyo nkuru ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda, bibaza icyatumye uwo mwana w'umusore nawe utari mukuru cyane w'imyaka 17 afata umwanzuro wo kugenda asambanya abana bato b'abahungu bagenzi be umwe kuri umwe. Uraza gusobanukirwa byinshi uko uwo mwana yagendaga abigenza. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru abagenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Benshi bagiye batandukanye babuze icyo bavuga, abandi nabo imitima yabo igira ubwoba, abandi nabo kubyakira birabagora nyuma yo kuvuga ko umwana w'umusore w'imyaka 17 afunzwe azira gusambanya abana bato b'abahungu abashukishije amandazi ndetse n'ibisheke. Bamwe bakibaza impamvu uyu mwana w'imyaka 17 yafashe umwanzuro wo gusambanya abana bato b'abahungu bagenzi be. Ibi byagarutsweho ku wa 21 Ukwakira 2024 ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Nyagatare bwaregeye urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare dosiye y'umwana w'imyaka 17 y'amavuko ukurikiranweho icyaha cyo gusambanya abana b'abahungu batandukanye bafite hagati y'imyaka 5 ndetse n'imyaka 10 y'amavuko. Ibi byagiye bikomeza gutera ubwoba abagiye batandukanye bose bo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abatuye muri kano karere ka Nyagatare. Ukurikiranweho icyaha mu bihe bitandukanye mu kwezi kwa Nzeri 2024 yagiye ashukisha abana bato b'abahungu ibirimo amabombo, ibisheke, amandazi, amabiswi ndetse n'amafaranga. Ubundi ibyo byose yamara kubibaha akagenda asambanya umwe kuri umwe. Iyi nkuru y'ubushinjacyaha bukuru ivuga ko mwibazwa rye yemeye ko yasambanyije umwana umwe inshuro zirenga 3 zose. Namwe nimwibaze, ugafata umwana w'umuhungu ubundi ukamusambanya inshuro zirenga 3 kandi nawe uri umuhungu. Nibyo bamwe bavuga ko Satani isigaye yibereye mu gihugu cy'u Rwanda, kuko n'uyu mwana nawe si we ngo kuko wagira ngo n'ibindi byamukoresheje gukora aya mahano. Uyu mwana rero nyuma yo kwemera ko yasambanyije uwo mwana inshuro zirenga 3 yahise abisabira imbabazi, mu gihe iperereza ryo ryakozwe ryerekana ko abana basambanyijwe ari 5 n'uwo musore w'imyaka 17 y'amavuko wo muri ako karere ka Nyagatare.
urukiko ruramutse rumuhamije icyaha, uwo mwana w'imyaka 17 nawe navuga ko ari umwana, kuko nawe ntabwo ari umuntu mukuru, kuko umwana w'imyaka 17 nawe aba akiri umwana. Rero urukiko ruramutse rumuhamije icyaha cyo gusambanya abo bana 5 b'abahungu, ashobora guhanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka itari munsi y'10, ariko nanone itarenze imyaka 15 nk'uko biteganywa n'ingingo ya 54 y'itegeko nomero 038 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 akarongo 08 zo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Benshi mu batuye muri kano karere ka Nyagatare na n'ubu kubyakira byabagoye, abandi nabo batangira kwibaza impamvu uyu mwana w'umusore w'imyaka 17 nawe batavuga ko ari umuntu mukuru, bibaza icyaba cyaramuteye cyangwa indwara arwaye yatumye afata abana bato b'abahungu akabashukisha amandazi ndetse n'ibisheke ubundi akabasambanya. Gusa bose bahurizaho bavuga ko uwo mwana nawe bagomba kubanza bakamujyana kwa muganga bakareba ko yaba ari muzima, kuko nawe wasanga ibyo atari wabyikoresheje byo gufata umwanzuro agasambanya abana b'abahungu bagenzi be, noneho ikirushijeho agasambanya umwe kuri umwe bikageraho asambanya abana bose bagera kuri 5. Bamwe mu baturage rero bagiriwe inama aho bavuga ko buri muntu wese aba agomba gucunga umwana we, maze abakora amahano bakabatanga mu nzego z'ibanze cyangwa n'iz'umutekano, kugira ngo nk'uyu mwana wihishe mu bandi agafata umwanzuro wo gusambanya abo bana uko ari 5, ngo urumva ko ari ibintu bitari byiza, ngo rero utabihaniye kure ngo yakwanduza n'abandi. Abagiye batandukanye bose bakomeje kugarukaho kuri iyi nkuru bibaza ibi byatumye uyu mwana akora ibi bidahesheje igihugu cyacu ishema. Ndagushimiye wowe twabanye muri iyi nkuru. Niba rero ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhite ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye ko ugiye kujya uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Imana ikomeze ibane namwe mu byo muba murimo byose bigiye bitandukanye.